أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم الصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ونبي الله المجتبى ورسول الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مقتدى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. imana gushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'umugisha umwarimu wacu umukunzi wacu Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabi we n'abasahaba n'abamukurikiye n'abazagerageza kumukurikira. natwe dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuyaza dushoboza kubw'impuhwe ze n'imbabazi ze, twazaba mu bakurikiye intumwa yacu ndetse n'umurongo mwiza twasigiwe na Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bayisilamu bavandimwe, ndabagira inama nanjye nisize kurushaho no gukomeza gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko impamba yacu hano ku isi no mu kaburi n'ejo bundi duhagaze imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nta yindi uretse impamba yo gutinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse no kwirinda no kwibuza no kugendera kure na bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala yatubujije. iyi niyo nsinzi, niko gukiranuka, niko kuzahura na Allah subhanahu wa ta'ala, kwishimira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. ibitari ibyo Waislamu ni igihombo ndetse n'akaga imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu abiturinde, Allahumma amin. Waislamu bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala yaritatse muri Qur'ani subhanahu wa ta'ala jalla fi'ala, aya yo muri Qur'ani igaragaza ubuhambari bwa Allah n'ubutagatifu bwa Allah ikomeye cyane. Waislamu, impamvu tuvuga ubukuru bwa Allah n'ubuhambari bwa Allah n'ubushobozi bwa Allah nuko nitubumenya Abayisilamu, nitumenya ubuhambari bwa Mwenyezi Mungu n'ubushobozi bwe, ntabwo tuzirirwa turuha cyangwa se twivuna muri byinshi bitugora. tuzamutinya bitworoheye, tuzamusenga bitworoheye, tuzamwumvira bitworoheye. Bango ibyo baduhamagarira uyu munsi wa none twe tuzumva bitworoheye, kubera ko twarangije kumenya uwo tubikorera ari Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. nimurebe uburyo dutinya amategeko ya hano ku isi, uburyo bidutera ubwoba tukayubahiriza batanabitubwiye, kubera gutinya amategeko n'ibihano bya hano ku isi. bityo noneho turamutse tumenye ubuhambari bwa Allah n'ubushobozi bwa Allah, twajya dukora ibyo yadutegetse tukanibuza n'ibyo yatubujije Allah subhanahu wa ta'ala ubwacu, tukabikorana n'imitima yacu ntawe udutegetse cyangwa se ngo aduhatirize. Abayisilamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala avuga muri Qur'ani yivuga ngo laysa kamithlihi shay, ngo Allah subhanahu wa ta'ala ntacyo wamugereranya nacyo. laysa kamithlihi shay, icyari cyo cyose ntacyo wagereranya na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. wa huwa as-sami'u al-basir, kandi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yumva ibyo abantu bose bavuga n'amajwi yose n'indimi zose, kuko niwe wabiduhaye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niwe wumva urushishiri uburyo rungana, akarwumva mu mwijima mu rutare. Allah kumva uburyo bwo kumusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, uburyo bwo kumusaba Allah subhanahu wa ta'ala, urushishiri mu nyanja ndani mu rutare mu buvumo hagati ndani, Allah subhanahu wa ta'ala akarwumva ari kumusaba ari kumubwira ya Allah. Tebe amafunguro ya Allah Mwenyezi Mungu akarwumva. wa huwa as-sami'u, Allah yumva bitandukanye nuko twumva Abayisilamu. wavuga urukongorera, ukavuga urukwihisha mu cyumba, ukavugira kuri telefone kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala akumva. Allah subhanahu wa ta'ala ndetse Allah subhanahu wa ta'ala amenye ibyo ushaka kuvuga utanabivuga, bikiri no mu mutima wawe utanabisohora mu kanwa. reka twebwe tuba dutegereje ngo reka twumve ibyo ari buvuge, utanabivuga wowe Allah yakumvise aravuga ibi. Allahu akbar. wa huwa as-sami'u al-basir,
kandi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala biureba byose, aho tureba twebwe naho tutareba, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ibyo twabona n'ibyo twabona. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-Basir, bora bireba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laysa kamithlihi shay, iyo shusho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ntacyo wamugereranya nacyo icyo ari cyo cyose. Ibintu byose bikuru Allah niwe uri hejuru yabyo, ibindi ni Allah abirenze. Ibifite ubushobozi, Allah afite ubushobozi burenze ibyo ngibyo Abayisilamu, ubuhanga Mwenyezi Mungu afite ubuhanga burenze ibyo ngibyo Abayisilamu. Laysa kamithlihi, ntacyo wagereranya na Mwenyezi Mungu umugereranye n'icyo. Hano ku isi bashobora kugereranya n'umurebano ngo fulani ameze nka runaka muri ibi, tukakugereranya na runaka mu buhanga, mu bumenyi, mu burebure, mu kuvuga, ariko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ntacyo wamugereranya nacyo. Laysa kamithlihi shay, icyo ari cyo cyose kuko niwe waturemye, ntacyo wagereranya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa as-sami'u al-basir, Allah niwe wumva byose, al-basir nareba byose Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. وقال الله تعالى عز في علاه نريد آية من يزمور سبحانه وتعالى تبجر عنه ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ند ولا مثيل. من يزمور سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، هاو البهانغانيا هاو وإنجانيز من يزمور سبحانه وتعالى من سورة الرب سورة الإخلاص، ولم يكن له كفوا أحد. هو مجرد مبهانغا مبشوزي مكرما بجوس ريها يا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. ولم يكن له كفوا أحد، أو جيسو لما كانش بإسلام ibana fulani ni muhanga, Allah birabizi. Ibyo wagereranya byose ntabwo byo wagereranya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. ولم يكن له كفوا أحد. Uliyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla fi ula, Mwenyezi Mungu yisingiza yitaka muri Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muri aya Mwenyezi Mungu akatubwira ngo huwa al-awwal, Allahu akbar, wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim, wa huwa bikulli shay'in alim. Allahu akbar. Huwa al-awwal, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala niwe wabanje mbere y'ikindi cyose cyabanje cyose. Ikintu cyari cyabaho Allah niwe wabanje, nta kiri imbere ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa al-awwal, bitandukanye natwe naje mbere mu musigiti, sinzi yadutanze muri ibi. Allah niwe wa mbere y'ibindi byose Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuko niwe waturemye Mwenyezi Mungu. Ibyo byose byabayeho niwe wabishyizeho, byari kumutanga gute? Niwe wabishyizeho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ariwe wabiremye. Huwa al-awwal wal akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala niwe herezo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibintu byose bizashira, bizarangira, uko bifite itangiriro. Twe dufite itangiriro Abayisilamu, dufite aho twatangiriye. Iyo tugiye no kubara imyaka abantu yavutse umwaka n'uyu ukwezi kuyu, igihe kikagera iherezo ryo rikagera, ugapfa ugashibuka ukagenda ukabura. Ariko Mwenyezi Mungu nta herezo afite Abayisilamu. Nuko Mwenyezi Mungu yari ariho ntakiriho, ni nako iyi si Allah Subhanahu wa Ta'ala azayisubiza ibintu byose bigashira, agasigara ari wenyine Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, wa yabqa wajhu rabbika, hasigara uburanga bwa Allah mutagatifu dhul jalali n'icyubahiro wal ikram, ni mutagatifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibindi byose bishira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala musigara. هو الأول والآخر والظاهر، الظاهر فوق. Mwenyezi Mungu niwe hejuru y'ibintu byose Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakiri hejuru ya Allah. Al-batin, ibyakuhisha byose, ikintu cyose kihishe cyose ntabwo cyakuhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanihisha wakwihisha buriya runaka, ariko Allah huwa al-batin, amuhisha aho ngaho, amuhisha hanyuma Allah Subhanahu wa Ta'ala hariyo. وهو بكل شيء عليم، kandi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuri buri kimwe cyose ni alim, arakizi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nta kintu Mwenyezi Mungu atazi. Twabantu hari ibyo tutazi, hari ibyo tutamenya, hari ibyo tutasobanukirwa, ariko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bikulli shay'in alim, kubera ko ubwo buhanga bwatumye mugira ibyo byose bw'ubumenyi niwo wahaye Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutatabimenya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala.
ibyo byose bigatuma tubasha gutinya Allah no kumwumbarikaho Allah subhanahu wa ta'ala, no kumutinya no kumusenga, kuko ntacyo turi cyo twebwe Islam, ntacyo turi cyo. Ibyo dufite, ubuhanga dufite, imbaraga dufite, ubushobozi twabihawe na Allah jalla wa ala. La hawla wala quwwata illa billah, hamna hali wala nguvu na imbaraga illa billah, uretse ibyo twashobojwe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibyo uvuga, ibyo ukora, ibyo ushoboye wabishobojwe na Mwenyezi Mungu jalla wa ala, ntabwo ari ku bushobozi bwawe. Wa huwa bikulli shay'in alim, kandi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala niwe uzi buri kintu icyo ari cyo cyose. Abayisilamu, umusahaba witwaga Irbad ibn Sariya niwe wavuze mu magambo ye, aravuga ngo anna hadhihi al-aya afdalu min alfi aya. Uyu musahaba witwaga Irbad ibn Sariya, iyi aya arayitegereje, arayicukumbura, arayisoma. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Arangije aravuga ati wallahi iyi aya irahambaye kurusha aya igihumbi wasoma muri Qur'an. Uramutse uyitegereje ubwayo ukayicoshora ukayisoma witonze, wasanga harimo ubuhanga n'ubuhangare bwa Allah subhanahu wa ta'ala kurenza aya igihumbi wasoma muri Qur'an. Anna hadhihi al-aya afdalu min alfi aya, kurusha aya igihumbi wasoma muri Qur'an. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Kumenya ngo Allah niwe wabanje, Allah niwe uzaheruka, ukavuga ati ntacyo ndicyo ngewe, mfite intangiriro, mfite n'iherezo. Allah niwe uri hejuru, njye ndi hasi, ntacyo nahisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bikulli shay'in alim, kandi ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala arabizi. Iyi aya igatuma ucisha bugufi wiyoroshya. Ariyo mpamvu Irbad mwene Sariya yaravuga ngo iyi aya yonyine gusa uyisomye ukayisobanukirwa yakurutira aya igihumbi wasoma muri Qur'an, afdal min alfi aya. Ariyo mpamvu Rasul sallallahu alaihi wasallam iyo yasobanuraga iyi aya akayisobanurira abasahaba, yarababwiraga mu maduwa ye. Rasul sallallahu yasomaga maduwa, mu maduwa Rasul yasomaga, yaravuga ngo Allahumma anta al-awwal, mu maduwa ari gusobanura iyo aya. Kavuga ngo Allahumma, mu maduwa aravuga ati ya Allah anta al-awwal falaysa qablaka shay, falaysa qablaka shay. Mu duwa Rasul yasomaga Allahumma anta al-awwal, ya Allah niwe wabanje, falaysa qablaka shay, ntacyakubanje gihari, ntacyo wowe watangiye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta al-akhir, niwe herezo ya Allah, falaysa ba'daka shay, nta cyaza nyuma yawe ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa anta al-batin falaysa dunaka shay, ni wowe ureba hose, ibyihishe byose, nta cyakwisha ya Allah, falaysa dunaka shay, nta cyakwisha ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Avuga ati aho najya hose nkihisha, nkajya ahantu abantu batandeba, aya magambo ukayatekerezaho. Al-batin, ya Allah ni wowe ureba byose, falaysa dunaka shay, aho nihishe hose Allah subhanahu wa ta'ala arimo kundeba. Bigatuma urushaho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, no kwigengesera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, no kwiyoroshya, no gukora ibintu kubera Allah jalla wa ala, kubikora kubera imana Allah subhanahu wa ta'ala. Mwindi aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ari kuvuga ubukuru bwa Islam, kubera ko muri iyi minsi usanga abantu mu mitima yabo twarashyize ubukuru bw'ibintu bizashira. Umuntu agashyira ubukuru bw'amafaranga n'imitungo n'icyubahiro mu mutima we, akumva ko nibyo biri hejuru kurusha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, n'ubuhangare bw'Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwiza ufite, imbaraga ufite, ubushobozi ufite, hari urimo, ukumva ko wagezeho byarangiye. La, ntacyo uri imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twese ntacyo turi cyo, waba ufite ubumenyi, waba ufite ubuhangare bumeze gute, ubushobozi waba ufite bwose, ujye umenya ko Allah subhanahu wa ta'ala biri hejuru. Allah subhanahu wa ta'ala biri kuvuga tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aya duhora dusoma mu nijoro Islam. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku, ubutagatifu n'ubwanwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi biyadihi al-mulku, mu biganza bye bitagatifu niwe ufite ubwami, niwe ufite ubushobozi bwa kintu cyo cyose. N'abafite ubwami ni Allah wawubahayeho, bafite ubushobozi ni Allah wahayeho.
gufite amafaranga ni mu bwami bwa Allah, ni mu bigega bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo babyihaye, birabo babashoboje. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri kintu icyo ari cyo cyose Allah subhanahu wa ta'ala yagishoboye. Allah jalla wa ala. Iyi niyo mana dusenga abayisilamu, muri Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku, ubwami bwose ni ubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwami bw'ibintu byose Allah subhanahu wa ta'ala afite ubwami bwabyo. Allah subhanahu wa ta'ala, ariyo mpamvu abamenyi batubwira ngo iyi suratul mulk ni byiza umuyisilamu kuyisoma buri nijoro ugiye kuryama, kugira ngo nujye kuryama wumve ngo ntacyo ngicyo ubwami nari mfite, narindi umwami, narindi umuyobozi, ariko igihe kirageze ngiye kuryama nsinzire, hasigare aho utaryama. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ayatul kursi. La ta'khudhuhu sina, no guhunyiza ntabwo bijya bifata Allah subhanahu wa ta'ala, wala nawm, ndetse no gusinzira. Ariko abandi abayobozi, abantu bihanga ngo bafite imitungo, igihe kiragira bagahunyiza, bagasinzira, bakaryama. ariko Allah subhanahu wa ta'ala, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ibiri mu birere, ibiri mu isi byose ni Allah subhanahu wa ta'ala. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ninde wahangara Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uretse wawundi Allah yahaye ubushobozi bwo kujya kuvuga, ninde wavuganira abandi abatamuhaye ubushobozi. Ariko ngiye nshobora kubaza nyina runaka nkajya kukuvuganira kubera urushi dufitanye, bana fulani bana mworohereza umuhakazi, fulani bana muha ibyangombwa, bana turaziranye. Ariko Allah avuga ati man dhalladhi, ninde wahangara Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, man dhalladhi yashfa'u 'indahu, ninde wakwihandagaza ngo agende kuvuganira umuntu kwa Allah. Bana uyu nguyu yakoze ibyaha, rero kujya bamure ariko ntumushiremo, ntibikunda kuba hano ku isi. Umuntu yari gukatirwa icyaha runaka kubera ko ziranye na runaka, basi bakakimukuraho. Ariko kwa Allah ntabwo byashoboka. Ninde wahangara Allah? wakwitwaza iki watwara kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, wa huwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanahu wa ta'ala. Mwindi aya waislamu muri surati Turi, wa kitabi mastur fi raqi manshuri wal bayt al-ma'mur. Hii aya hii sura waislamu, البيت المعمور، الكعبة يوم يجوا ويسلم نوكو عنه كسيد فتاة الكعبة يوم يجوا يزنقوا كونا بقى ملايكة ويسلم هنو كيسي هل الكعبة يزنقوا كونا عدكو تيري ما قسيني زي الله جهر الزمكوب يزنقوا سبحانه وتعالى. أما مير ولا كدماك أجيب قسيني زي من يزنقوا سبحانه وتعالى. كل الكعبة يهلم فليعبد رب هذا البيت، muzagende musingize Allah nyiri yangoro, nyiri ububasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. No mwijuru ni gutyo bimeze abayisilamu, hal Kaaba yo mwijuru, wal baytul ma'mur yo Mwenyezi Mungu arahira muri Qur'ani izengurukwa n'abamalayika 70,000 malak, abamalayika ibihumbi 70 niko hadithi tubwira, nkuko byaje muri hadithi abayisilamu. Qala alayhi salatu wassalam, Imam Muhammad sallallahu alayhi wasallam aratubwira ngo ubwo yajyaga Isra wal Mi'raj Rasul sallallahu alayhi wasallam aratubwira ngo rufi'a ilayya al-bayt al-ma'mur, ngo neretswe iyi ngoro ya al-Kaaba yo mu ijuru, baytul ma'mur. Bana yinyeretse bari kumutembereza, Jibril arimo gutembereza Rasul sallallahu alaihi wasallam, arimo kumutembereza mu ijuru, amukurira hipazia, amwereka iyo nzu ya al-Kaaba yo mu ijuru, baytul ma'mur. Faqultu, ndangije ngira Jibril, ya Jibril ma hadha, ati yewe Jibril, iyi ni nzu niyande bitabyinji ngoro. قال جبريل رانجي جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم رملتي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يقدسون الله ويسبحونه ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. الله أكبر. رملتي إنيو الكعبة يوم يجروا يزنغروا كهونا بملائكة بوري موسي إبي هم بميرو بنجبلا ملائكة بوري موسي بنجبلا يقدسون الله bari gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, wa yusabbihunahu, bamuha ubutagatifu Allah subhanahu wa ta'ala. Uko bazengurutse ngo ntibazongere kugaruka ila yaumul qiyama, ibihumbi 70 bikagenda bigacaho, hakaza ibindi kuva Allah yaremye isi kuzageza ku munsi w'imperuka. Urumva abamarayika bangana gute abayisilamu?
buri munsi ibihumbi 70, kandi abajini bongera kugaruka ila yaum alqiyama kuzageza ku munsi w'imperuka bari kuvuga subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah ya Allah ma abadnaka haqqa ibadatik ya Allah ntabwo twigeze tugusenga tugusingiza nkuko bikwiye twabariwe ya Allah abamalika bari gusingiza Mwenyezi Mungu gutyo bayisilamu. Asa twebwe twasari gusari kwacu ntacyo byakongera ubutagatifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twebwe hano ku isi abantu bataduhaye icyubahiro uri haje abantu bakwita haje ubumva ko icyubahiro cy'abakirwaye ndi umukire abantu bagupfukamira ntibakugirire gutya urumva usuzuguritse kubera ko niba wari ugikeneye, ariko Mwenyezi Mungu jalla wala ntabwo akeneye icyubahiro cy'abamusingiza, ntabwo ahubwo tugira ngo tumusingize kubera ko turi icyubahiro. Namuvuga njyewe ntamuvuga ni inyungu zanjye njyewe gusingiza Allah biragarukaho njyewe gusingiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ntabwo icyubahiro kubera ko twamusingije twamusenze bimwongera icyubahiro Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kandi no kutamusingiza abayisilamu tukanga tukigomeka ntabwo byagabanyiriza icyubahiro Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuko Allah afite ibintu byinshi ashatse yadukuraho bakazana n'abandi bacaca bamusingiza banamuheresha ubukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa nimba iyo nzu ubwayo iyo ngoro Baitul Ma'mur izengurukwaho buri munsi ibihumbi 70 kuva isi yaremwa abayisilamu, hashize imyaka ingahe abayisilamu abamarayika bazenguruka gutyo basingiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Igihe gisigaye ni kingana gute ntabwo tukizi, bazakomeza gusingiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Abamarayika ubwabo barenze ababayeho ku isi bose n'abazabaho. Abamarayika basingiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala barenze ababayeho n'abazabaho, umubare w'ababayeho ku isi n'abazabaho basingiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hasa gutinya Allah no kumuha ubukuru no kumusingiza ni inyungu zacu Abayisilamu, ni icyubahiro cyacu. Iyo dusingije Allah nitwe tubahisha ntabwo tubahisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Iyo tutamugaragiye nitwe dusuzuguza ntabwo dusuzuguza Allah. Allah ntabwo dukeneye, ntabwo akeneye imitungo yacu, icyubahiro cyacu, kumusingiza kwacu, ahubwo turamusingiza kugira ngo tumukure mu rumuri. Unzuruna naktabisi min nurikum ya Allah, turamusingiza ya Allah kugira ngo tumukure mu rumuri ya Allah, kugira ngo tumukure baraka ya Allah, tumukure n'ibyiza ya Allah. Ntabwo tugusingiza kubera ko wabuze abagusingiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Twatanga amasodaka, twajimaka, twagira neza inyungu zacu, twebwe turashaka icyubahiro kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, baraka za Allah, kheri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wenda muri uko gusingiza Allah turabona baraka za Allah, wenda muri uko kugira neza turabona baraka za Allah, kuko ni Allah wabidutegetse Abayisilamu. Iyo niyo mpamvu yo gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala no kumutinya Abayisilamu, ntacyo byongera Mwenyezi Mungu ni twebwe bigirira inyungu Abayisilamu. Muri hadithi nsozereje Abayisilamu igaragaza ubuhambare ndetse n'ubukungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alayhi salatu wassalam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, hadith al-Qudus, magambo ya Allah ariko yavuzwe n'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, aho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ahamagara abagaragu muri iyi hadithi abavuga ngo ya ibadi, mwebwe bagaragu banje, law anna awwalakum, ngo wallahi abana banjirije baramutse baje, abatubanjirije bose kuva isi yatangiye Abayisilamu, wa akhirakum, ndetse n'abazabaheruka ntabwo tubazi, abazaza nyuma yacu umubare wabo, iyi si abariho abazaza nyuma yacu y'abariko ku isi ubu ngubu ntabwo tubazi umubare muwuzi. Hasa ababanjirije n'abazasoza, Allahu akbar, wa insakum, icyitwa ikiremwamuntu cyose kikagaruka cyose, wa jinnakum, n'amajini ayabanje n'ayazaheruka, qamu fi sa'idin wahid, ngo bose bagahagarara mu kibaya kimwe. Mwumva ubuhambare bwa Allah subhanahu jalla wa ala Abayisilamu, abatubanjirije n'abazadusoza, amajini n'abantu, ngo twese tugahagarara mu kibaya kimwe, mu kibuga kimwe. Fasaluni, ngo barangiza, uwo ni Mwenyezi Mungu uyivuga Abayisilamu, ngo barangiza buri wese akansaba, fa'ataitu kulla wahidin mas'alata, ngo buri wese nkamuha ibyo yansabye. Ntabwo ari kuvuga ngo barakubwira ngo saba ibyo ushaka, ngo buri wese agasaba ibyo ashaka, ma naqasa dhalika mimma indi,
ngo ntacyo byagabanya mu bukungu bwanjye no mu bwami bwanjye Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Abatubanjirije n'abazaduheruka mu bantu no mu majini, tukajya mu kibuga kimwe, buri wese agasaba icyo ashaka, Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ala ngo Mwenyezi Mungu twese yaduha, buri wese akamuha icyo yamusabye, ngo kandi ntacyo twagabanye mu bukungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko uyu munsi wa none turatinya gutanga, kubera ko turatinya ko twashirirwa. Niba mwumva abantu kugira umubakiri n'ubundi, ni nkomeza gutanga ndakena. Sasa Mwenyezi Mungu we ntabwo atinya ibintu byamushira na Allah subhanahu wa ta'ala, kuko ni ibya Allah. Abatubanjirije n'abaduherutse bose, amajini n'abantu, twese tugahagarara mu kibuga kimwe, buri wese agasaba ibyo ashaka. Ndashaka ibi Allah, niyo wavuga ngo ya Allah, ndashaka ubukungu bw'isi n'ibirimo byose. Abo bantu bose bakabisaba gutyo, wallahi Mwenyezi Mungu yabiduha, nta n'icyo twagabanya mu bukungu bwande bwa Allah subhanahu wa ta'ala no mu bwami bwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umuntu witwaga Abu Idrisa al-Khawlani yari muhaddith al-kabir, yari mu bantu b'abamenyi ba hadithi, bari bafite n'ishuri rikomeye mu musigiti, ngo yigishaga abanyeshuri be mu hadithi akayigeraho, ariko yibasobanurira akagera kuri aya magambo: jatha ala rukubatayhi, ngo yarapfukamaga akicisha bugufi, ijlalan wa ta'zima li kalamillahi subhanahu wa ta'ala, ngo kubera guha agaciro n'ubuhambare bw'amagambo y'Allah ageze harimo kubwira abayisilamu. Avuga ati wallahi yana magambo ateye ubwoba, subhanallah. Abari kwigisha abayisilamu yarangiza ngo agapfukama agacisha bugufi ageze kuri aya magambo. Abantu barabanjirije n'ababaherutse, amajini n'abantu, mwese muhagaze mu kibuga kimwe, buri wese agasaba icyo Allah ashaka, ntacyo byagabanya mu bukungu bwa Allah. Yarunamaga akajya hasi agacisha bugufi, ijlalan wa ta'ziman wa ta'athuran bi kalamillahi subhanahu wa ta'ala, kubera kumva ubuhambaye bw'amagambo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala n'uburemere bwayo Islam. Dusabe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atworohereze inshallah, aduhe gutinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, aduhe no kumwubaha Allah subhanahu wa ta'ala no kumuha agaciro. Ibyo byose bitume tubasha kumusenga ndetse no gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse, ndetse no kwirinda ibyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yatubujije. Aqulu qawli hadha la aquluhu illa lillahi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Tubu ila bari'ikum yarhamkumullah. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waislamu wavandimwe, dusabire intumwa yacu umukunzi wacu Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bitubwira muri Qur'an agira ati: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفاء راشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.